Pa htio bih reći da sam sa pozornošću slušao izlaganje premijera Plenkovića i tijekom njegovog izlaganja on je pokušao dovesti nas na zaključak da prepisivanje nije bilo u nekoj velikoj mjeri, odnosno da nije bilo mala fide, nego da se radilo o nenamjernoj pogrešci. Ja mislim da su i druge kolege to tako shvatile. Međutim, mislim da je premijer ovdje napravio jednu logičku pogrešku, a sad ću objasniti i zašto. Vi ste htjeli time reći, ako nije kriv za plagiranje u velikoj mjeri, ne bi trebao dati ostavku. To je zaključak koji ste vi u suštini sugerirali javnosti. Radilo se o grešci. I time ste neizravno htjeli ih navesti na još jedan zaključak. Ako je kriv za plagiranje u velikoj mjeri, trebao bi dati ostavku. Znači da je kojim slučajem ministar Barišić u suštini, znači da nije bila slučajna pogreška, da je stvarno se radilo o klasičnom plagijatu, onda vi ne bi stali iza njega. Međutim, radi se o lažnom argumentu kojim ste htjeli zavarati hrvatsku javnost. Jer vi ne štitite samo ministra Barišića. Mi imamo na mjestu potpredsjednika Sabora osobu koja je 80% diplomskog rada prepisala. Znači, kompilirala. Znači, tu se ne radi o, kako bi to rekao, o slučajnoj pogrešci, omašci. Radi se o, ajmo reći, mala fide prepisivanju. I vi stojite podjednako i iza ministra Barišića i iza potpredsjednika Sabora. Znači, vaš način zaključivanja koji ste vi pokušali sugerirati javnosti zapravo je neiskren. Vi štitite svakog plagijatora i svakog prepisivača bez obzira da li se radilo o znanstvenom radu ili diplomskom ako dolazi iz redova HDZ-a. Hvala. Odgovor na repliku. Dobro. Znači vi ste to u prvoj sekundi sve znali da ću ja to reći, jel da? Jel tako bilo? Digli ste ruku kao da ste onaj na Formuli 1 koji je mahao zastavicom kad završava. Kolega Pernar, dakle nije ovo što se stavlja na teret ministru Barišiću plagijat. To je propust. Propust kojeg je on sam uočio i sam korigirao. Prije nego što je bilo tko u akademskoj zajednici podignuo to pitanje pred bilo kojim forumom. A dobro je da se ovakva pitanja rješavaju na onim tijelima za koje je to bitno, a to su sveučilišta. To je ključ. I to vam ponavljam. Ovo nije plagijat, ni na koji način to nisam rekao. Riječ je o propustu, tehničkom propustu na stranici 301. I točka. To je bit. Ne navodim ja vas na zaključak. Vi donosite svoje zaključke. Ja samo želim da u ovakvoj raspravi koja je puna etiketa, pamfleta, amalgama, ponavljanja jednih te istih formulacija, što je one imaju za cilj? One imaju za cilj upravo to da svi, ali apsolutno svi, na jedan nedvojben način u svom uhu, u svojoj logici čuju, prihvate da. Riječ je o plagijatu i falsifikatu. Ne, upravo to ne. Poanta ove rasprave je da kažemo da to nije tako, da se okrenemo u meritum stvari, da pogledamo o čemu se točno radi i da to objasnimo. To je bit. Kako ćete vi zaključiti? To je vaša stvar. Ja u to neću ući. Kako ćete vi dignuti svoju ruku? To je isto tako vaša stvar. Ali ovu raspravu vodimo radi javnosti, a javnost mora znati da je riječ o pogrešci, a ne o namjeri i plagijatu.